Ni mwaka jomwe nyuma ya maandamano jaraja mbere turi gikundi kia mbeo mbethe kia Gen Z tariki 23 mweri jwa tantatu ntuku irage kundi kia Gen Z kithiritwo gigicumiria na gutigira ne bakwandamana nikianda gukungwira mwaka jomwe nyuma abo kwambiria maandamano jaja bakionekana kumeneria thirikari na njira inene. Mutegeri wa Meru TV ni maandamano jombete kwethora jage kujirwa ntere mwanya mwanya cia nthiguru ya Kenya kagita na karamanto kathumba jombete kwethora jakiumira kwena antu bembete kwethora bakigurarua bangi bata uturo bwao na nkoroki kinyabo orisi ibonekene kinyabo gwitana mbere na kugurarua ni bamwe bantu baraba kwandamanaga ripoti chionde itethirito tukikubanganyiria cio uragwa tinda ntere mwanya mwanya ndene account ya Meru na kinya ome ya account izi nara kinya kwethirito gukiripotwa wenyangia bunene imwe cia nduka ni chithirite ikiunwa supermarket na kinya into biashara inge chianto eciomba kwethirwa chikiunwa na into kathomba kuiwa kana antu gutigwa bari na asara inene. Jau ni zamwa makarika ziraja umerete ntukwa na aruam ikire maandamano ziraja unakena gwetana mbere ntere mwanya mwanya cia nthiguru ya Kenya tukathira twegurategera kinya urakuthirite gwikara maturene antu barabandamene county Meru county Tharaka Nithi na kinya ntere inge mwanya mwanya nkugwata ugeni kire ntato chieto chia Meru TV oni beto wa Dennis Mutuma Muthomi mwana nirioto mathithio ni Jacqueline Makena mbere to mbere ripoti yetu mbere gutareria ati ndaika inkai ikurokete mawakiri kana rwangiro mawakiri nireketie na gweta kotini na koti na ndeni ugete TV ire chonde chokare chikuhingwa ni rwangiro rwethagirwa erokerongemera manto jagi andikiba ntato ire jigenta communication authority baraba kureketie kuhinga imoje nyomba tia ntato na ndirwa ndaika inkai ikurokete koti ekurita watho bogotigira na nde TV jichonde ni chiguchokwa kairi koti nirekite na kurita watho ekire communication authority roro ne rwangiro rwethagira rugitegera uritingoge bonyomba cia nteto na kubera nande batigire ne bakurugurira nyomba iji kana mitambo nyomba cia nteto ira bakorokite ne kuinga na bobo nyuma ya rwangiro ru kuga nyomba cia nteto ikethero ikiona na makarika jaye mwako emwe urakothirito kugitinda ntere mwanya mwanya ko kagite na gaka koti nirekite na kurita watho bu na kuga TVU echimba kwethirwa chike ruguriro tomberie ntato chieto na urakwethira gugitinda ikiri maandamano ni aria akari ndene ya tauni ya Maua na mono mbeu mbethe ne bachumiri na wingi na gwetana mbere na kuandamana ni maandamano
wapi? Na Igembe South anaenda kuwa justice for Albert, justice for everybody mwenye ameuawa, na including justice for Sniper. Wana wetu, wana wewe, na they deserve justice. We are here to say that justice should be served. And we defeat it in that. Kasongo, aende, na John Paul tunasema ni editam. Atuogopi, tuko masai. Na tunasema, hakuna mtu akutisha. One time. Jenzi oe. John Paul ulivoti yes kwa financial bill. John Paul pia tumekungoja kwa ground na Kasongo wako. Kasongo ana Kuruki ni baugite bo ni bendete ndiguru yao ya Kenya. Sitasimama maovu ya kitawala. Polisi jana walikufa last year hawakupata justice, hakuna polisi mmoja ameshikwa. Ndio maana tunasema tunataka haki ya nani? Haki yetu, sawa? Haki yetu. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku majamirgo ni ya Igembe. Mawa Eri Meru TV kuma ntere chia maoa tuchokere mutindo zo kangangi tutegere kinyaku uragwatinda kagite na kare gikundi kia mbeo mbele kana Gen Z kinyabo wachumiri ndene mutindo zo kangangi na gutigira niba kwandamana kulingana na ripoti ira tubanganyire tuni mwandiki wetu antato MC Mwitonga rukire irwantu kwena arua ndene mutindo zo kangangi gote ukare na asa kana gote ukare na gintu ga kuonanya gwekethera kwena maandamano ende nyumene mathaja gweta gikundi kia mbeo mbele ibonekanyire guchumiria bunene na kwandamana kuma mugutano kwerekera monka mutindo zo kangangi kintu kira nkwiro monka thai tukwaria kagite na gaka maandamano jaja no jetete na mbere ndene mutindo zo kangangi kagite na karabu polisi amwe kana polisi bakugeria kwethirwa bagichokia mbeu mbithi barabara ikitie na guchumiria ndene ya mutindwa kana ndene anterete mugutano ikuririkana imwe ya nduka inene kana supermarket niombere kwethirwa ikithukirwa na supermarket yeze ekwithukirwa into kathumba nibombere kwethirwa bikijukua mutindo kangangi ntukwena arua gutindite gacagaca karwiro kwingana ni polisi na raia aria maandamano agency yombete kwithirwa jajukitie igita rinene ntuko yonthe o aria mathaja rukire gukonekana gajeka gutina maandamano indi biashara batikurugurite wachoka nyuma yakagita gakai mato jamberia na o no gwatinda Betu akiogora Mugambi na kiongozi mmoja nzi aja Meru na naba tumerete kuandamana nonto Kasongo ameua vijana akura Kaburu ameua watu na tumesema enough is enough na inyani uraja kutena state logire akuye acha turenge batutonyere no lakini tugeto bichi ne ucha thirikari mwanga county commissioner tuke petition na tu very peaceful no ngaskari batu thanga nonto ondo na askari maingi na ro bagato thanga na bo askari bero tu tayari bara de mto gaba keretia gas tu tayari na ro kutonya nyabu mwanga police station ito kurikana rira anto ibora yanto mama wanka wanta ati bara ko documental na ko baba inga mono bara urete bara wanka bai bate accounted for ko ibo to kurikana na no kurikana president Ruto ruwa Kasongo na rugete na kulomba msamaha lakini bado no wakuendelea kuranto ko ito konete dirikari yo chenchia aiko ndo kuanda mana tukuga buru ora bara bena iro bakuga iko mokora state house ne to kwenda batwe Kutokea vida buruna nyete yani ita badidria compensation kainya bera pore kainya ita family sindia koi to kona these and responsible nyomora government na kebu eri kuitone anto legaito by the will of the people Jakenya bange na arua jenzi bambero bakumira abombere tenonto mwaka jo kudira jomwe 25th June last year tokumira nonto ba finance bill na torerwa ana 60 omwe ana 63 na mongaka hii tutena justice for any of them tuteumira na arwe kedra iko na justice na turunga mina bendera yetu yuga wa justice be our shield and defender na naro tumirete tukaika petition ke county commissioner to areria ndo angichonde kwambira aipoa na barabonde babati ko investigate police brutality na police koraga anto na tumete kinyarua momora iri ndene police station keno tutatana imani na police force yetu non tokewe gotoraga etorere street ine rande etorere kere police station ho narua young people are united na non to manzeu toruga one
One. We are the Gen Z and we must show up because our country is bleeding. We must show up. Jole shosho wako pale ndani haezi jitetea. Again in our country, nini za cancer, za kutibu cancer hazipatikani, lakini kina president they can stay in the places zinakaa poa, lakini kuangalia inchi ni shida. We are the Gen Z and we are here to fight for what belongs to us. Our country is bleeding at the moment and we must show up for our kids, for our grandchildren. We must show up. When you wanaenda through river, kuna mtu amesoma, amegraduate, hakuna job. So, we must show up. We must show up for our country and we are the patriots. Yes. Ule watinda mutindo wa Jwakangangi aria thina itekwa na muchetho indi amwe na bu kiatho kenagwo na polisi ni bakumbita kwithio bakirugira andamanaje no tuibombere bakundia gasonda mathaene jarukire indi mantu jacoka kwithirwo jakigaruka ntina jange mbe times mutonga ngiko reporter ndene mutindo wa Kangangi Northimenti Meru TV. Kurekana na mantu jegie maandamano jarajonekene gwetana mbere ndene county Meru twerekere munka kire county Muturire ni county ya Tharaka Nithi. Mbeu mbithi kana gikundi kia Gen Z ndene county ya Tharaka Nithi kinyabu batumbire kwithirwa bageti kwa nyuma ni bagwatanire na mbeu mbithi bangi banthiguru ya Kenya na gushumiria na wingi gwetana mbere na kuandamana. Gikundi giki kia mbeu mbithi ndene county ya Tharaka Nithi baumire bari na ibango biandike marietwa na kuruki betana mbere na kuina bari barabarene. Bakiaria na metha nteto ya Meru TV kagita na karaba gukare kire maandamano jaja. Gikundi giki kia Gen Z kana mbeu mbithi nibonekanire koromba mabitha ba polisi gutiga gutumira inyankuruki bakiuga bo maandamano jaja ukarija thiri na niko chuake haki yao ndene thirikari nene iretongeretwo ni Rais William Ruto. Murimi wa Mbogo na Rugono Ru. Wibuko ambirie ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mujini wa Chukara mbeu mbithi bambirie na kumtia kandu kengo kuririkana bamwe bago bara bauragirwe kagita kamandamano makuruku. Tuko hapa ku commemorate our foreign soldiers. Kuna people who died like kina Rex Masai, Ojwang, all those people that died during these demos. These demos zilianza rasti a time like this. We were rejecting the finance bill, which was an oppressive bill to the people, and we feel that we need to honor those people today. Yeah, that's why we are here with candles to honor them. Nyuma ya kumtia kando mujini wa Chuka barathi Mwankandagani araba ingire barabara nene ya kuma Meru kuthi Nairobi bakibithagia taya barabarani. Aga kamanda wa polisi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Zacharias Ngenwa gucogia kubariria barare marabambirie kumwinira Ruto Mastingo. Bakiuga kiraba kwenda bota njensi polisi batika kubaura na ichachi. Hata tunaja na one time na hizo vitu zingine. Stop killing us. Last year kulikufa watu, hawakufi tena. Juzi wamekufa, hawakufi tena. Tuko na candle ya black death. We are not experiencing young death anymore. Police are meant to protect us. Police ni utumishi kwa wote. They are supposed to serve mwananchi wa Kenya, the roko mwananchi of Kenya. That is why we are here to condemn all that police brutality. Police are not supposed to be attacking us. They are supposed to be protecting us. And we are here for a better Kenya. We want a safe Kenya. Mimi sina hata anything. Niko tu na bendera na candle. Why would you want to shoot me? Na niko tu hapa na mdomo. I'm just shouting. Stop killing us. No more killings. Why would you want to kill me? No, mbona niwe tena sasa? So guys, we are your children. Kuna watoto wenu wako huko. Ni sisi tunawa protect. We are fighting even for your rights. So stop killing us. Muthiani baugite kinyiba kwenda family cia baraba uragirwa barego ithirikari nene.
Hata si wailevi mbona wanatuua? First of all, I think wamelipwa na waache kulipwa. Watosheke na hiyo, hata sisi tunatosheka na yenye tuna hustle. Hawezi kuwa wana serve the higher power, wanafaa kuserve sisi. And the fact that uko na gun haimaanishi unafaa kuwa msee. I think it is worthy for them to be compensated because honestly losing a son, a daughter, a cousin, honestly is so difficult for those families. I think they deserve compensation. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka Igamba Ng'ombe mbita mũrĩmi wa mbogo. Mutegeri tukiuma kire county ya Tharaka Nithi kire manto jaja jegie maandamano kana roko throgo kitinda ntere mwanya twerekere munka ndene ya gicigo bunge gĩa South Imenti ni ara kariba South Imenti ni bomirite na kuria mbeu mbithe gutigere ni bakojukia ibande nikenda bagachenchia utongeria buthuku bara botumite akenya bethira bakithithia maandamano magita kwa magita ni ara kinya bameneretie utongeria bo dagitari Shadrack Mweti bakiuga kinyawe bakamwithira bakimwania kiri mwaka wa 2027 kagita na kau na bo akari kuma gicigo mbunge gĩa Central Imenti kinya batetike nyuma aria aritwa bachukuru cio bundi na hote anterizi bachumeria bunene na gutigera ne bakondamana nteriu bakionekana kumeneria utumiri bo thuku bo inya bo mabitha bo polisi. Jeff Ogutuma na tobanganite ripoti kuma South Imenti na nkuruki ntereche Central Imenti. Abo atongeria banthuki mbithi kuma kiri gicigo mbunge gĩa South Imenti muthenya jwa narua ni baitite mataro kathumba kiri nthuki mbithi na ye kumenyekana ja Gen Z aria iromba riao ni Gen Z ithire kijukia ibande na kinya Kenya bangi nikenda bakethira bagita utongeria ne atongeria bathuku bara batumite bethira bakithithia maandamano narua na tuturia kariba nkubu ba South Imenti tugire tutethithia maandamano gintu kira tukathithia igweta twicho agana beto barabate na ibande tukibera ibajo kibande kienda maandamano jo jangi tukiandamana bethera bena shira ende batu aja South Imenti na aru itwa mwile antwa kuandamana tuleta manturene tutonye ndukene tutonye kila mali tukiuga o muntu najo ke kibande o muntu nache andikithie kuringa kura nekenda twethera twena sira ira ikomba kuania mutongeria wonde o muthuku twambirete na mubunge na ora oni pomba kuuga ni ankera ndaka imbithi na ari babethi ibajo kibande kenda bomba kurita thirikari irero ndo ndonande twerirwa tutajua atujui na nande ndi tukomenya imbi tukutwera irwa tutaije mbere tugethiri tugeibara ira bakwirwa watajua ajui lakini itwe twejire kumenya imbi twera irwa na turiuga ndakaja iu kuandamana na arua iciete ijo kibande kenda tumba kweberia utongeria bobo tubobo thukuo na ni ntumiri ngwenda kureta nkiuga ntumiri kiri andu barabate na ibande anare tukiandamana go bara tukwandamana twene ibande barabate nabyo ibagire nondu nande kurega kombore wa imbio kibande aki na utugutumire na nyanda tukiringa kerere utetutethia kiraga tutethia ikibande ni aria nkuruki atongeria baba kinya baugite bakethira bakeberia President William Ruto tongeria ne na kinya mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti na risasi yetu ira nene nontu bobe na bena risasi ya bunduki kwa bunduki yetu kana yenu ni ibande na kura riro tukamenya tukathithia ugo ituronire nande norareganira mawatho jetu na ndiko tukuga South Imenti onde twikura ugo one time na tugweterete onto mubunge wetu no mwa bunge baraba chiethete bagakuruka yeseria ira tutekwenda ibongo iboba nengerete kasongo pawe eneo pawe je kasongo egotoinyeria iumene na mubunge wakwa cia gukwania ugo mutongeria ugo Shadrack Mweti manto jaku oeri yesa o kinya mbunge na arwe nyantu igigure no kure mbunge no eterete kaire okurukia mucanda na ibwega mono jo kurukie na ndu turajuregere turi akariba South Imenti na iturakwirite urete public participation tukwire kethiri tujo tukwenda finance bill ka tutiomenda ketha president nakuga aru sababu bakayo ibande ri ana betu ibayo ibande bonde na tukenda tumbo garotoro bokenye na iro tukarita wathani bwa antu bau bukwenda turita babakuru wathani bwa kauyo tekwiro iro bokaumoka turete wathani bura tukwenda twitwingwa nande kwa ukibande mono antu bajuke ibande mundu yo turoke tumuenga 2027 ni mapema sana na twa muenga South Imenti gakuria mbere bwega
atwabithire tweta kuthura muntu mukuru muno tutikumenya iturui ni arena kunterecha Central Imenti cukuru yote no bundi ya mukiria arito ba cukuru eje ni bethirite bakithithia maandamano ja makire na kumeneria bonene thirikari na mairos wetu wameuliwa. Tunataka justice. We want justice for heroes. Huyu Kasongo amefanya kila mtu ni kuua. We have a right. Kama makomlenda tupatie pesa ya KUPSA hakuna. Sisi hatuna pesa saa hii, pesa ya kulipa nyumba yenye tunafaa tulipe naye hakuna. Pesa ya education imekatwa saa hii. Hakuna pesa sisi tumetengewa. Ile kitu kingine tunataka mavijana hawana kazi. Hivyo venye unasikia tunamaliza shule hakuna kazi. Mimi nilikuwa Daro, mimi nilikuwa fanya pra, hakuna sikia. Mimi nashinda rada ni gani? Kutokea hivi napata na kiti ya gas manzi. Imenibidi nirudi kwa Kenya. But sisi hatutaacha. Lazima kama majenzi lazima tutokee. Lazima we want justice because of our masujazi wetu. Wase tunasemaje? Sisi tunafinyiliwa kama comrade. Tunashinda class na njaa. Tukigraduate hakuna kazi. Kasongo aende. Sisi tuna demonstration na peaceful demonstration. Tunapigwa risasi. Tunapigwa risasi hiyo matianga. Kiangalia maandamano peaceful. Polisi wamekuja kutuua, ndio hii ni live bullet. Hii imepita hapa kwa masikio karibu nikufe. Na twingine hao watu wanaturushia tiangazo hata kutuua. Na sisi tuko peaceful. We are peaceful demonstrating. Nikimalizia nasema one time. Tumesema Kasongo na seri yake ni one time. Kasongo asiende. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Tugeri tukirekana na mantu jaujegie urakodra kugitinda ntere mwanya kire mantu jegie maandamano. Tutagera ripoti ingi egitikano na nkuruki kuchania cho tongerira chithirite chigikoje Rwanda ene county ya Tharaka Nithi katikati kaba maba MCS otongeria bwangabana na nkuruki kire mantu jegie budgeti ya 2025-2026 Ntuko ya narua bamwe ba MCS kuma gishigo bunge kia Tharaka ibombeta kudroa bagichumiria areo MCA wa Mara na nkuruki wa chuka ega kana bamwe ba kuma nara chuka egamba ngombe ntuko naro ne bombera go ikinyia ndene agituo kia polisi kia Marimanti ni araba gweteta kumenya niki omo wao ombete kwithroa akirwa achikie ndene agituo giki MCA Kennedy Kamunyu wa kuma Marimanti niwa wethiretwo akiurwo ni mabitha ba polisi ombe kwithroa gikinyia ni kenda akathojo kana kuungwa mauri yentukirana legetumira bamwe ba MCS kinyabo ba ikinya ndene gituo kia polisi giki kutigira ni bakuthingatira na kumenya omabungwa niki omo wao ethiretwo agitwo ndene agituo giki kia polisi. Maandamano majenzi mathiete na mbere ntugo ya mde agakenya nterecia Tharaka MCA batakura mugwanja kuma kona chonde Tharaka Nithi baruthire musafara monka Marimanti Police Station wire MCA wa Marimanti Kennedy Kamunyu wetega mbitwara ario mwitani ucienzi wa Marimanti gukonania na kuruta kwambaria cha kugitirio goti barabarani wa ndini ino imbo ikogekeke ma MCA bagukinya kiri ucienzi ntomeriere bagwatiri kwithura kaunti ya Tharaka Nithi ni arutire gamba kiri polisi kuendelea wale walichukezi kundi kama walichukezi kwa wale mtu walichukezi wezi kwa statement ya na inasema mwanzo wa kile anajua ndio nani wakati walichukua sasa kuna kitu hakuna kesi ni shot kuna kesi kama MCA baba bakariria mwinge batongoretwe ni MCA wa Marimanti Kennedy Kamunyu bora tu aya tu ni OCS twero ya kwamba kutire statement tukandika nonto mwene case na gwithindiro ile case wetika kwe wonge ingabana weto muthomi bo na mbere muthomi njuki ero ago ikombe ikunenka ni wathaino medal aburi kwerwa ina medal ya withdraw within 24 hours na withdraw ite case ya Kamunyu na withdraw budget muthomi njuki tukumunengera rieto awetwa withdraw muthomi aretwa ata Moringi wa thimu no ndituiye Moringeri County Commissioner muthomi wa Njuki Mwamurishi County Commander Kamunyu wa watwe muthomi wa Njuki ko muraramishi no
Tika munyo thukirie mbaria. Ila ya marimanti yonire kunoga, punda amechoka bathi baruta spikes bata. Polisi batigetegera utomuro nae. No ntugintu kiambiri tuonete polisi batomero nae bo baukara. Ene iba kugwatwo bakathaikwa na bakabutwo wira. Polisi batikathongerwe mantoni ma siasa. Njira siasa ni siasa. Kamunyo akitharia wenu akathi na mbere kurumira murugamo wa gutirira muguru akariba gwandie na ya marimanti. Na kanga bana njuke na vibaraka bake bamenya atiriri nigo ndi Simba yes. Simba yes. Na ndi Simba nonto bwa murungu na nto baba bake ba marimanti wote na nigo tu mbandekete na nto bakwa marimanti wote na iko getomi nigo ndaugia nonto mwananchi na akuga bwega gutie maendeleo na nyinko mea bwega gutie maendeleo ndio mwa mwananchi huyu yes. Ikiwa atemire mbuga okaya kwegwa mwananchi atikuwa na maendeleo bas ona gutige tumia kore ogoti Debo ni wanto ba konti ni musa wen mbokerie thimbwano na muthuro munene msiba baba kwandamanite na Kamunyo bonde bakionekana kwerekithiria kiara kiri ngavana wa kaunti Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki ikiraba kuga njara yake ni kuonekana kiri gucoka na nyuma kwa kaunti ino kiothi na mbere utigasukume antu na kithuri no ntumburetha utiomba utathurirwe no ntumba utuika nigo wina iya muno kana gutuika nigo mugi muno no kanya wanenkerwo tongoria antu we ati mulinda baruta wira huyo Njuki huyo akwende kabisa Mutharaka ugaga gikuo kia no gya kinya meterero thagata gikuo kia no gya kinya meterero thagata gite ya Njuki ni metenderu thaino ya tenderire kathwana kirima MCA ya tendera ge Senate na Nairobi ende wakira bantu atonga ikoro thiwa tai na thaino turi mwira na mberie kubanga into nonto nefanyire kia. Sisi tunasimama na kauli moja, tumesema ya kwamba kama umeshindwa na kazi ya Tharaka Nithi uondoke uende nyumbani, tulete wengine wafanye kazi ya Tharaka Nithi. Oyu mwanjirio ojumbio mwanjirio ari utothiete no athoku nkoroki ende wa kwethura na kwenda kugwata ma MCA ito abana mberie mapema nonto aratothiete na nowe ngo kuona thiete njira enu ya kwenuka tigende ma MCA Muthomi Njuki mweto kai no Tharaka Nithi bakona police station withdraw Njuki mwizi mukarabati othia bagekera mutegeturo kimwe kujitia bagatongoria maandamano kunda Tharaka Nithi otigera gutire gutibo kwetherania kairi tori agemde police station twauga mbali acionde Tharaka na kana Tharaka Nithi ichundu barabara ndi Tharaka yonka ina thina ona wathi mara wathi tukagamba ngombe thina no erekwe na toriuga this time totikombe embaresana toriuga imbai rasima tunenkerwa kigeto maendeleo imarodwe na ukare wako batiri no retreat no surrender ndiromba antu ba Tharaka Nithi county tigakura kurutegwera na mbio tieku kunda ndo bataba rutera weri baluge spikes no baenda kubethia baenda kwendia sikramento bendie tiga tunyamotora kuona atukira ngito nyambo turayetwe utie bantu Tharaka Nithi nyambo kethro barabara ni kaire kume tutiende ya kuritho na MC baraukire gaia Tharaka Nithi ni raukire onerere MC barute wira yao ya oversight ya registration na nioto kurodata nioto kuruta kuma marimanti gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna riboti huu ya ntintikano chege siasa kanati otongeria ndene kaunti ya Tharaka Nithi ne gutwa kanyaga kwethira tukiumagarukana kunogwa kandaika inkai tukethira tugicokagira na nteto nkoroki irio riboti ya gicibitari ya Thera Dispensary ireombete kwethirwa ikinyangiro rwego rwayo no ntobo ndionga ya tongere bagi siasa ogata kuraja itucokerete ndene ya Meru TV ugoro.
nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda. Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi. Duralong tori Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Harriet Botanicals Meru Branch, Tori Meru Town Greenwood City Mall, first floor, shop number F34. Hi, welcome to Harriet Botanicals Meru Branch. Nitwendagia dawa cha untwere na cha kutriti mirimu mwanya mwanya. Tori na dawa muthemba jua Haruwet ya fertility na hormonal imbalance kiria koro, Tediwet kiria ntwarume barea bari na low libido na infertility. Sagawaita ya asma na thina ingi cha kibara kiriana, ekoro na ntwarume. Mosipchot ya high blood pressure na sukari kiriana, ekoro na ntwarume. Busareki ya acid na thina ingi cha kiu kiriana, ekoro na ntwarume. Na supplement cha kuongera mwiri inya na gukandana na mirimo kiria ntwarume, ekoro na ana. Harriet Botanicals nitwitikiritwe ni thirikari kwendia dawa cia untwere. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana uturingere thimo gukurokera namba 0723 341 168. Email ni info@harrietbotanicals.co.ke. Website ni www.harrietbotanicals.co.ke. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu nitujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Ijineo Mogenjeru Burumeru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku. Tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari cha ukamata meri na kinyama thandoko nituboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu. Tori na parking ya kongana, restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa. Kumenya manto nkoroki toriongera bichine chieto Kirachene Meru kana toringere thimo gukurokera namba iji 0798 715 653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Kairi mutegeri wa Meru TV tuetana mbere na ndeto chieto chia Meru TV utuko twerekere monkantere chia Igembe ni arasibitari ya Thera Dispensary
iria ithagiro iri ntere cia Antobetwe Ekiongo ndene ya Igembe North nithiritwe igikurukira asara inene na bobo ni nyuma ya ikingi bira bithirite bigitumirwa kwiriga cibitari izi gutigira biti na bienyangetwe ni bamwe ba antu baraba kwerekana bari kagite na karako ari na muchemanio kana musafara joke amakia DCP musafara joro jotorengeretwe ni uro munini wa rais Rigathi Gachagua ntere uche Igembe kuringana na atongeria banteriji cia Antobetwe ario MCA wa Antobetwe Nkunja Maore amana atongere bange ni bonekene kumeneria makarikaja kuthukangwa boa kwa intobia muingi kagita na kandionga Rigathi Gachagua ntereu bakiuga ontobobo ni boithirito bogichokia akariba meru nyuma na njira enene mukiri wa Nkunja na ripoti yu ni wa usikire kumomora roro ikingi bibi ariumba ukia gwethura ko tumiri thirikari itumba go miss na kinyago ruba tumba go miss kou iturie na sibitari ya Thera ira ni dispensary interest Antobetwe Ekiongo indi niombere kwithire kiunkumirwa ni antu enyangia na ukura roro sibitari igi indi ntuku ya Jumamosi ntukwira kwari na musemani yo ari munini wa rais Rigathi Gachagua indi untu MCA wa Nterigi no Nkunja Maore atariritie na kuwatete kwina nthuke mbithi baraba tumikire kuritangwa igi tibui akiwe ndi mutoro kumba kwithira kiritangwa igi nikakurwa na weti na mbere akethira na kumenya kwiwe nombe kwithira itoria mbere Italia rejukwa no ntukinya ria sheria kana rekithirikari rekaria kujukwa kamenye Italia ra kikimero rikomba kwithira rikijukwa on Saturday ndugura kwari na political rally Antobetwe ikwari na wana siasa baraba mobilize ndaka na ikwari na kuranira nsobi kukwingi ndaka cia thiurungire ndene Antobetwe sikinsa itawa na tavia utwe nacio nikatukurwa na ngui cia twingwa kunkuromba antu baitorie tutete ubekira githirini otheri antu bara barabwithirie nteto eye babwithirie nteto imbe no ntu community Antobetwe barorwa na antu bakaruya maendeleo tafadhali kinya thoro tuli siasa ene antu ibaringa siasa biokura antu bareke kuringa siasa biocokia antu anyuma bwira ni mwandui mwezimu atomba kutangwe mbea na mwagu mwezimu ogurwanwe rwana kwenda kurwa itorwe no wage ukera bindo ibia totebia muntu na iba komeno ndo na tori ba area teka ba kuma kuraya batumbete mutu ate na Antobetwe iba Antobetwe we nteba thori no Antobetwe ko na ikingi bibi wete ntoto teko werwa mazibu wonte bate wa osibwetheri batu akobwetheria na to kuonga mukono etha mtu atitori na ro munjori na etha na gwenda tata na itorie wengwa na reo riu ni barombete ndi nthuki mbithi bakomba kwithira betumairwa babweni ya siasa no ntukaita kara bakia bathukangi intobia mwingi ta sibitari kapamenye ibo bongo bakwithira bese nyangia indi te mwana siasa antu baba utumbika kuthithio onto bou thai tukuria na ACC itukuri na DCC itukuri na chief na bitengo bionde be police antu bonthe baka sheria iko ya mukono no ntu uchunguzi ibo kuendelea mwanka thai itukurinya na akuruba njuri ncheke akuruba u kukyo tweka thirikari tumbo tutethia wikira antu bau njarene pia wazee wa njuri ncheke bashughulika bakathithia bora babitha cia kiri muijia na betu bau ba utumirwa gisiasa kuthukia maendeleo itukwenda onto te kuruete mwene bila tukuria ni mwene kuru o tumana bau kenda bea kuthukia sibitari yetu na ingwenda kubaki kishira ibarwa na oni ndi Nkunja Maore tafadhali pureke utumira bubui wana siasa onto wana siasa be butumira bubui baburi atusobi babu mathira twinto tukai babu karara kuambu pokarara kuthukangia na onto nkua siasa mantu ya tathuka mbere ntukwira musemani Gachagua ya ndene Antobetwe market kana mbere Gachagua ya Meru County ikagwa ni ngwe muntu kuringana na ukarita na itukuona no Nkiripota Meru TV kuma Thera dispensary Antobetwe Ekiongo Igembe North mbeta mukiri Nkunja Rutare rungi na runi ati akariba kuma ntere chia Ntumburi iri ndene agishuga bonge kia bori ni bachumiri tena muthuro jo mwanene na nikiraba kuga atongeria barabonde bedre tubake dhurua na barabu mete ntere hizi
batiumbite kubatetheria na njira no iriku kuringana na karibaba ni betherete bakithura atongerie na atongere baba bakabekira mawirane indi nyuma ya atongere baba gutonya itene batethagirwa bakibarikana nikira na ndeba kuga ni kwethurite kuna mathina ja maingi ta thina cia ruji igintu kare gitumite ntere chentumburi kwethura kuri na mpara inene nyara na ndeba kuromba atongeria gutigira ni bakubatetheria na kubenjira ithima ibida bagatumira kuona roje rutheru ro kunywa na roje rutheru ro gutumira kwanda imera nikenda bakona byo kuria biakongana mwendo laiburi kuma ntere chebore hari na rugano ru akariba ntumburi nerere wandini akebereche gicigo mbunge kia Buri ni bachumirite gutariria mathina yarabona kuntuku bakiwa ni bare ya thina ya rwe muno kuntuku no te mutongeria kinyomo achumiria batethia no na kithima kuntu bo batumba kweka ndethia kana kurima no mbiburu kirang kurigarira roje ntoro na ni nano na thina ra twina thina nyinge mono roje ni kyo kiondigaria nkoria endere mukai itorathitha erua mbere ngabana orora rona na enderete angugi na nde tukura ni o akumo orora jera no tuwa tutega angagate kurikana angagate kwirwa tukuthe na tukwinya tukinye gutaro je mukai na nde ndakinya kirima kiu ntekinya ndina ya roje gukwirwa gwi nyinge muno mami na mono mouro ndeje menya nduji cio nthirugire na raidi na tayari batu ndeje tukarea kumenyera mandu ya kubanga mandu ya nduji batu tikatu tukithia no ndeje gutina nduji cene mwera no nturo terero irwandra kwena thene nyingi tukurukaira challenges nyingi nduji yo kuona cieza weekend once per week na nikeja once per week no kaga wiki eu emwe ntuku emwe antu ibakuria thina muno na rero mbarionekere thirikari ya kaunti ya Meru kulukira ngavana Mutuma Ntwethingio batethia no benjira no kithima kuntuku tukuromenya nturingia nejo ora kore mbao ira tukira kwitaga igaturwe ngavana witaga atura eji atuturero ruji rieji eji atuturero ruji rieji nikenda tugakaraja iri wingi tukuromba tafadhali tutega kwimpara no ntibo kumenya tu Rwanda iba turetere mbere ba tuthitheria ndoji ripotera Meru TV kuma Buri mbeta wa mwende wala iboni kuma ntere chebore tutegere ripoti ingi ni aria mumoe wa musiasa na nkuruki mutongeri wa mbeu mbethe ndene kaunti ya Meru Roizi Kenata James na chumirite na gutariria mantu jegi utongeri bo kaunti ya Meru kuringana na mutongeri wa mbeu mbethe na rombete akari amwe na atongeri bange ba kaunti ze gutigira niba kunengera Mutuma Ntwethingia kanya gakuritira akari ba kaunti ze ngugi bakiuga anengerwa kanya niri akomba gutetheria akari baba kiri miaka iri etigere mbere kithurano ga 2027 bamwe ba wanasiasa baria bombite kwithirwo bakiumira ni bombite gukatha ngugi iria ikuritwo ni gavana wa Meru jawe Mutuma Ntwethingia na bakiuga gakaego kanya omba kuthithia mantu ja manene nuntu ni akuonania dalili na arirwo ngugi iria ciriku ona iria ethirie na thirikari ne merithatu ni aritite ngugi bunene Samiro Nkobokia thia majito jakwa bitwa Jemo ama youth leader in Meru County na ndi mutongeria the of Meru County ntongetie mbeu mbithi kintu kira ngota kwaria na ruo ndenda kwaria mantu ja Meru County yetu nundu ngotho Meru County yetu tu at peace etukugura muno ni governor wetu ratu na we muno honorable Reverend Mutuma Ntwethingia nenda kubwira Meru County yetu tu at peace na everything it's okay untubura nkwenda ikuromba batu turi Meru kubwira muno ithirikari ici kintu kia mbere itugona ja thaici level 5 hospital ethe tu thaici etete kwa level 6 hospital kwa ni achievement ene kile governor wetu kintu kingi itugurwa ni governor wetu okaire na ombete kurugura machibitali ja mengi ja mekindori na nthambiro level 4 level 2 na ntu wetu bakugurwa inteto iu kwa mantu jaja health sector itugona governor wetu kudos and congratulations for that kintu kingi tugurwa governor ni untu bokuonyania barabara ciothe icigwitika ngugi kila mahali kuge ntugira batukwenda kuromba Meru ngavana naye we time na komba kundelivera Meru betu bothe kuna ntu bago criticize this government a lot bakiuga thirikari ici tigwita ngugi baibo gwita ngugi baibo kara kintu kira nkwenda kuga itungiro twina ku support thirikari no turo thirikari chego che thirikari je thirikari ethero rimwe kwa antu baba kubanga the former regime
ne planete manto ja kuanga thirikari anga bai ba tengete ngai ba thithitie thirikari ije kendia with all stone projects Dekino ndo tukwa thirikari tishire thirikari thero remwe ko thirikari ya mutuma to thinki to go support 100% ko bure amero and they want to come out crystal clear itonde go support thirikari itonde ko aliria manto ja thirikari itonde okalia thirikari ya mutuma to thinki ya kenda kugojo ipo governor ni onto boko na president William Samoei Ruto ukomba iko aliria alina stopover ukomba iko aliria manto ja siwani na Meru County yetu ile ya mwele antu amwe kenda omba kuba Meru County yetu ale kinyetie bato kudwale city and they want to say congratulations. The reason why Meru County yetu ikia city acha tu na Central Bank Meru County yetu na banki nyingi kitu kenda kwera Meru ito tukatutagete tukimenya imbito kwa ndiko thithirwa thaisi wale nchi thai dam kila mahali ngogichonda achigwitika kwa wingi sana kwa Meru city hizi yetu kija kwa city kana town yetu chikija kwa municipality igitarira mutuma to thinkia let's give him a credit where it deserve David kale na mieri yozato lakini thaiji cibitari icho kirete barabara ichikwenjwa damu ichikwenjwa ana betu na ja school capitation ichi already released ko ikuone ni thirikari ina mpangilio inya county assembly yetu nombete kuroke supplementary budget ile jiti gwitika ngugi ko Meru ndani ko bora itende ku support thirikari ya mutuma to thinkia 100% na ngavana ibwaga muno Antena jange ni leo ndaika kwithirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga ngikuripotera ndende na mutindo wa Kangangi North Imenti Meru TV. Kumania na ripoti huu tutegere uge bwa mutongeri wa Mugongo tawe Rais William Ruto akiarika gita na karea ago kare kiri mathiko ja gavana kana gaja kunara ntere Kilifi nombete kuga kana kuromba antu barabonde bakwandamana gutigira ne bakuthingatira thiri na ukiri na nkuruki bategeta na mbere na kuthukangia intobe mwingi kiri mathiko jaja kinya mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga nombere kwethirwa gikinya na kinya aita uge bwawe bwegie maandamano cha Gen Z. Hata wakati wa maandamano pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo ya kuharibika hapa. Tunataka Kenya moja. Aka tukuna tofauti ya kisiasa, ya kisera, hiyo ni sawa. Tuwe na tofauti ya kisera, lakini ikifika mambo ya kujenga taifa la Kenya, tuwe kama kitu kimoja. Ya muhimu ni taifa letu la Kenya. Ndio tuweze sio kuendesha siasa siku baada ya nyingine, wiki baada ya nyingine, mwezi baada ya mwingine, mwaka baada ya mwingine. Lakini tuchangie sehemu kubwa ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Uchaguzi ni jambo la siku moja. Maendeleo ni mambo ya kila siku. Mambo ya 2027 inakuja, lakini tuko 2025. Hatuwezi kufanya campaign kwa miaka mitano kila mara kwa mara. Tukifanya namna hiyo, nchi haiwezi kuendelea mbele. Mpaka tuwe wakati ambaye kuna amani. Kama uchaguzi imekwisha, imekwisha. Tunarudi. Tunangoja mpaka tena uchaguzi mwingine ikuje. Lakini wanakwenda wanawambia polisi, tutafanya maandamano, wanakubaliana polisi, maandamano itatoka hapa mpaka pale. Kutoka saa hii hadi saa hii. Ikikwisha pale, wanatoa matamshi yao pale, alafu wanatoka. Hiyo ndio maandamano ambayo inakuwa ya amani. Tegere kire ripoti ingine ati mithako kana michetho ni thagirwa igitetheria antu na njira inene sana. Mithako ezi ni onania gukiria iye wabia mbeu mbithi na kinya kubatetheria kiri muturire na kubebaniria na into bire bithuku to tumiri panda wachia mbogita na kinya ana bari kuthira bakigwata iu bia akureo. Na ndepa mobakari kumantere Chegembe ne bachumirite na gukenera kuletwa kwa tournament ya mithako ni seneto wa county ezi Kathuri Murungi mithako ere iretetwo ntere Chegembe ni kenda gutigira ni gukiria iye wabia kariba ntere izi mukiri wa Nkonja na Rugono.
na kwethirite kwina misetho munwera ya tournament witana mbere Nterese Meru ende na ikinyite Nterese Embe ira itongoretwe ni Senator wa Meru Kathuri Murungi ende obisi yawe ni ikinyite kianine ke Mutwatene amwe na Kaurine kuona misetho ye timwire itongoretwe ni Douglas Mwebia kaita karaba kiarine bawete misetho ni ombete kwethire kiono kiana baba inge kinya kuitonya thike manto ya tebui yario ndawa sembogita wamba na manto yange ya mainge na ende besoke nkatho bunene Christine Tano ntubokoreta misetho ye Senator wa Meru ukurukira kama Shinani Foundation bena mwekulu wa Janet Kathuri nibaadhirie foundation na niyo thai endelete gutethia yuthi ukurukira tournament yetu ile ndani ya kaunti yombe ngo ni kenda vijana vyetu kwa gutetheka na kwebera kile mantu ya manene nonto bwata yesire tuwekenge MCG vijana tutumweta ke drugs mantu yale teenage pregnancy tutumba kwa mantu yale go na tukomba kwa socialize kariye Mheshimiwa Kathuri nkatho muno senator wetu na deputy speaker tubangoya maana era kulita ana babo ndo kuona bo kari ku bonde ukithiro te mubira yo kuri kuina bagithiro bari te barabarene na bakethira semanto mainge na ibo miandarati ira inge yako na ndeto inge tebui na bange weta miunde neitha uya miraitha nini na bionde ende no ntoba mubira yo ibo kuona batwe tugure amanto ya meamuno na Oriu kiratongoria baba kiaria bonde ni bonekete ati kuwata mbaru Senator wa Meru Kathuri Murungi ombe kwethira kewe tekia waziri wa agriculture kire thirikari nene riraba kwabo takwira bakwenda Eric Moga urani waziri wa Royo ombe kwethira kebelwa hetene kikiawe support Kathuri 100% thirikari ya mweteke waziri wa agriculture oningo miamira yongo ikona kyoto nondo bara bekuga baoria muntu atoko miambi atoko na meaning imutongerio bangangugi kwau ikiatumi oningo support aewegete kenda atetheria thirikari William Samoei Ruto changamoto ibo kona chonde otiumba kuthurania anto incompetence wangugi uga thirikari geta boega Meru County kagita wake bake ale president wa Republic of Kenya kagita ka Uhuru wa Kenyatta Meru County ile na mawaziri jaire lakini kagita ka William Samoei Ruto Meru County na waziri mwe wa roji ule aja Ruto Moga yes wa agriculture tete kiae keroe buro araita ni na mutano ramwa ai mwero techunwa no araria arawa tote kwenda Kathuri athanu etekemwa lakini mwa atathana tweteke CS Kathuri atathana gwa eteke CS Moga na tubetu bembe kwa heshima kubwa na kwa niaba ya Mheshimiwa Mpuru Abori kinyawe na kuwata mbaru Kathuri Murungi kuwewe tike CS tutuma aria thirikari ne era tauririe era ya William Ruto wando tutombo tia bia kuria tutanara gutena bia kuria itukuwatanira wananchi tukaribia kuria twarwire mwanga tubione tutusebenie kinya tubange manto yange asante kwa hivyo kantoromba antobeto na nkiromba William Ruto ati ale Kathuri Murungi tike waziri wa agriculture nigenda twanania dosi na ntonyere yebe sawa ntemo jinga buga tosunu tike CS kete na alignment ndiriwa tuongelo kingi lakini kidhano mutongoria Senator Kathuri Murungi kiripotera Meru TV kuma Mutwatene Gembe Histwande Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Mutagari ripoti huyu mukiri wa Nkonja kuma Nterese Gembe Central ne gutokinyiria muthiazo wa nteto chetu chia Meru TV utuko bidronge kwandagira kagita gakega na nkoroki mbidro ngikwandagira tere na okiri kagite na karia manto kathomba tonekene gokozirwa aja kaunti Meru ndene mutini jokangangi na nkoroki ndene ndegoro yonde ya Kenya on beta Dennis Mutuma Muthomi mwana nirio to madhidi ya kokari Jacqueline Makena